chairman wa badwuma papa fufuo party Easter Monday wa mabia no aye ho na nipa na adwene nyina yesi e baase e bedidi tidodo na wo tent no ase aduane na wo mo twen nanso moye mane ye fe yedam ase na ahwe so man hene tonwom na abna poku eba na mse akwasinsia de wan na de microphone de ma no wo de ma mefa enkonko ho na menkoda manya mpanimfo mienu wo ha no meka kire se no e was our shopping experience na yet too easy for you e say ni adaje e ma nyina da ne corporate me kwa ahomache ma so kwa ahomache bi ene umedi kura di agroja abama na oye shopping no go umra no so koton nsuo wa boy on kan cho so no so twa job o no ko twa job no ba nti obi e pe bibia sabo na fa he na wo bowura whatever you need ade bia wo hia ubenya no ndego abusia mpanifo atena se menko mo na mo makwa aba na ye ni nkomo mpanifo ma wakwa aba na empombo kodie ede nyankopon ase na o se efro say Joel okay and my sister so Christina and ye free here na buy Makana market wow ye ni Makana market hon komo me frase free say na man ye dey control show yes it's message everywhere and ye dey control show nti Joel message everywhere ye ka Makana marketer e dey na wo say ba manfo echim what do you stand for Makana market abafo edwadie bia ye dia ba ye pese obia oye edwuma onya ebre emfanko edwaso enkodi dwa embeye nse sisi ante sede ya wokan enne emma obia ye nyina ye ba ho maje o nti ebre no kura ni ho a ubetumi akọ edwaso ekodi dwa nti saa edadwene no ne ye pese yi firi wo so ne ye se fa saa dadwene mayen ne ndi saa edwa no emfa ma so wo wadwuma mu so wo fie o ne emfa saa edadwene no emfiri wo so o kine me ya benkwan me hia abe ne me pa greke kakra na me pa abepa ya me de fra kwansuso akakra me momone madwene me pe kotodwe me pedua enti saa no me de saa dadwene ne mamo a me dia ne se mete ha na me bibia ya wuradi a me nda metima ya bekwan no me ka kirewo me ka kirewo ya fu me so mane fo ni so ha kire muyi pepe eno am say ukọ eye online grocery shop nti ukọ ye website na eye www.makanamarket.com www.makanamarket.com and say obe download your app no more app so ewo Google Play Store nti wo download and say ukọ ye website na na fe ehọ no wa register registration so no enya ade bia edin bia wo email address okay na one kasa password a open no na wo dia toso okay nti wo de toso a afei na eniema adwedie na wo pese wo di ti se de wo bo so yi wo bekọ no na ni nyina wo page ne so nti wo bo so a ne bo so wo ho eti minim dwana medi ni nyina no eno mayi we 10 cedi mayi we 5 cedi mayi we 3 cedi mayi we eti we na kanasi 150 minim sa me de ka 150 mo de me 150 ni ama ne bebre me na ye di ba no kura so no se ne wo kodwomu a wo kofa edwa bag yi na wo check de bodam for napkin bu ko ho na de twanim na wo to tissue ewuradia ya package ni ma package ma brand say ewo box me ewo box me ewo bag me ewo bag me na eba hu say ye siesie edwadie nankasa e de brew prekese nyina me pa menye bi akleke so ho prekese hiampa na wo so eti we ya befo dwadie kwan so a tina wo fie wo ye adwuma wo bank wo ye adwuma wo hene ma ye hu aduane a kondo na ye ni dwa no na ye nsende mrew me pese me ka bibi kakra na ni se wa bi wa obeka so oni time o de benu anya ado a wo betimi anu ya blend ya brem ya na yetimi ye ma wo nkrumo so ontimi twitwa wo betimi twitwa man ye betwitwa ma wo etimi pewura am se monche na mon blend brem ya emra na ma blend de powder dada
ene we say akwadwofo school na mo promote you ye from odadwe na mo ye free ye so se na be ya wo mre wo ha ho emre bebre bi o say bibia be ye organized fast food enti mo betimi de aba na ma no anya adoa no meko quantity a mepe ma blend de agutuam ahye mama me me kwanam de ahye freezer enti me hia na matibi woni how na se nka ne na etonya adoa agu ma ne pro no mo mama na twam bibia twam abusia mesra wo de fa phone no so you 100 nko ade wo de fa why una ko Google Play Store be download nyoma no ne bo Makana Makana bo na the market so me boy na yepie market so no download the app na edi nkomo me do fa yan hwede na mamu de dance because him say ye wo online marketing app bebre. What is so special about Makana? The man yes from ko ne say okoye app no so a ene bebre wo no ma wo order nyoma na emedu wonsem but yen wo order nyoma no online na wo say ya send no SMS e ba ye honko ade a SMS be di atire bibi bia wo be bia no wo say eto so bibia ye fa process nim ni nyina ye ma wo e ma wo bibia na yen so ye enye se bia wo pento sa ye bre onya ado ada bi okay ne wa request na no ne ye de bre wo nti ye de bre ye meji sika wo ho wo to bibia online na no wetua wutimi tua o any other momo ana se networks ni online payment method bia wutimi tua ni nyina e wo ho no nti ye de bre wa ene so ye de buy na de tomatoes nka ho da bi ubi bia because ye ma hu process ni nyina na se ne ma choose nyina mbo send message a kire se anoche wa ba wo si emiro nto stand cd meko 5 cd je ne sei na se wo ma hu se bibia ye order ntia beba na pepepepepepe na no delivery fu e se me bi order fried rice e ba se ne atete hu se ne ya ka fro e bi se me bi aduane sam se aduane we me ma order aduane from cantonment straight ebedu ina me je aduane moto no krom de bobom ye me ne to so me aduane na me se aduane de ya tete ho so mu di so mkoto foforo egu chance ni mbra mi o ye be de ne ya gemodi se mo de because se nkrofo ye se batakari me ye hu kremu papa nti bibi aye ye ma hu ye mpesisi ye abasi ye ni Ghana fo e betena nti ye ma bibi ani ada ho okay nti ya ye ready see e be serve on mine no nti ye ma bibia ye ani da ho no nti hu ne ye koso nyina okay ye mpesisi ye mpesi e be sisi obia okay nti bibia ani da ho alright Joel bibi o ade be ka ho kakra me de ka dia me maami e kan yin se ti se dia wo kan se wo da ya e ba ya na waduane ye tete hu ye de no nipa nankasa wo ba no o ye professional anasa money omu na ye adwuma nye se random rider bia na mo fa no yeah riders okay ye delivery omo ka mo adwuma ne ho omo ka ho okay nti ye wo ye bibia nti se wo oda nipa na oba no hu se o ye Makana ni okay ana dia medical ho biem receipt se wo ye oda ni wi a wo benya soft receipt wo phone so okay nti enema na wo da ni nyina no ubehu se ni nyina ededa ho ebi kura na de eba no kura no pictures eka ho ade na nkasa na wo da ye no ne picture ka the picture aka ho ama okay nti se enema ne ba wo nkasa obeteke oh we aba we aba okay ena nipa na ode ba ye no so no ubegina ho a check wo bie mahu se bibia ye correct ansa na wo de ama no akọ ansa na obekọ a obefiri wa we free wo eye kwan ya fa so atete ye nkrofo na ye ne omo ye adwuma ne sa fa bika kraka on ye nkoye bre na so wo ednuoma ne ba wo hwe na se bibia ye ne okase yeso ye frɛ if your office wo bisa say ednuoma ne ba wo ye okay with it ana bibia nkoye amaya sonte okay nti bibia nkoye bia no ye be solve ene ye bibia so ye ba si hu say we ye satisfied and sana yama the ode buy and every honom. Okay, so apart from so we be download the app no, is there a contact be a be person contact him wa obetima reach out me patch na mo dey for processing but number dem aye na your 055 68 16 190 055 68 16 190 and 055 68 19487. Okay. Okay, Joe. But number no boy no. Esanso ye WhatsApp. WhatsApp. Okay.
na se nipa no betimi ne mo chat nso asend voice note. Woni chat no se opese o frɛ so a me fi se course no bi kura na. Ah me hu se ring asa mo de ato TV no so. No nti nama na ye de ato TV no so no. Esan so ye WhatsApp. Okay. Nti se opese se wo mpese e bia wa ye busy. Na wo mpese wo ne ye bekasa obetumi ne ya chat. A chat na se bibia marketing ne nyina ekoso kakra wa mo location na mo de ne ma na ba. Ene e chale ma benkwan de agya ba me ma benem se me pa abepa kakra. Konkontesu wo ho wo pa benkwan konkontesu. Konkontesu wo ho. E mori wo bibia. Eti bibia wo jombi ankati ayayam. Bibia samo mo ne nyina wa abu. Kotodwe wele bibia wo. Ene me se chana de agya me se ma benkwan enya grokra o rekodo abusia makana market nkomo na me ni wudi numbers na gu screen so no. From wonti bibia se a baby awo bia Ghana baby awo bia no aso aka kire mo say wo hia ne ma ABC da de bia ton dwom me si o paste asan kora de from beto bia ma ne ama wate ha ho e say ha ho nkochi ni biem eti numbers na wo screen so no a obetimi no mo edi kita ho na ebra so sa me koma memfa we emfa mo manfo be birthdays aba abedi me ha ya me wish you happy birthday na fame ya to aso every honomo na happy birthday enkoma Wilfred James Mensa, happy birthday to you. Na me ame wofa no, me kuro me bra na wo de bia me kase wo po bia oye kente e ma ne ye fe. Me to kente ni bi. Na baby ya me fe free. E na ne wo di ne birthday no. Wilfred James Mensa, happy birthday to you.